Abitha ofisini ya mbunge wa Mwekuru Meru Karamboka Ilemia Joel Murero na amenereti wongere kubwari twakiri biashara ya boda boda gitaka kakarutha na kuromba cheri batigire ana bao batugutonya biashara ni cyagirite no nibagwikira kithomo kinyandiria barinja. Another appeal tugwika turi atongeria ndene ya Meru County tuonete kwina accident gutokea sana ni ntubo bonda bonda. During this festive season ira twitite ana ibachoke mathomo ne ibakare na mauku parents bara bakwetha bena gintu ya bonda bonda let those who are licensed bara bathingatite procedure bakanenkairwa bonda bonda ana beto ibakare bathiria kithomo bagetithia kinyangari nene nkurukie yu ukare mpempe mbere kura so ana beto tubamurike sana no tukinya accident ira nyinge twijete kuria rais ire koswa ni ana bara bakwithira best school colleges universities bageta bakambiria mantu ya bonda bonda kaindire ana betu bagale school bara by licensed na bara batimishete mawatho jara kwiru thirikari ibendere na safari yu appeal yetu tuli office of the women rep honorable Karamboka Ilemia many more groups procedure ya besa iji equal register under the Ministry of Gender, Social and Youth. Ora buka register tuga unity is strength. Ora bukethira bure na ikundi no bukomba gwa sesi mbesa no bukomba gwita nambere bwithithaia iroto bira bukwitha bwe na bio sana projects. Otherwise batwe tuli office ya women rep tukuga asante sana mahali muko tutawafikia mashinani bando wale ole ukeigwa kinoga bunka ketukua the procedure thithia cell L group right a proposal wherever you are tugakumurika wale ukethirori tutura kuigwa mbesa cia ngaf ikigwetwa tukaigwa ikiarirwa TV-ine na tukaigwa ikiarirwa guntu kungiri atoumagara no ntuku ya narua ni tuonete na tukaigwa twina gikeno gikire mo ntu tukumenya ri mbesa izi ni tugwita kuthithia gauntu kangi kabata karagetete gutethia micii yetu karagetete gutethia ana betu karagetete kuchenjia life ya muturire wetu ndene ya micii yetu no ntubwa mbesa izi ni tugwita kugura omweku twiriritie mwekuru agura mburi no ntu ni twandite kawa kau ni gakwenda mborea twina ana bau ni bakwenderia na kaingi ni tukuthomio tukerwa eria ria mburi ritethagiria ana muno na nkurukie jangi jo tukona twenderea na untu buu twagura mburi tuje ni gitari kai muno ikigia tuburi tungi tukiona mborea ana betu bakenyweria ni tukuona mbesa na aria kawagetu akambiriria kukirira kana aria akambiriria kuona mborea yeu ni tugwitikia na mai tutekuma thinene kagita katura tukirombaga kurubetu mbesa turi ikundi ne tukwenda gwita ikundi ne mbesa kagita kauria mbesa cia kawa ikezaga mwekuru akonaga agitigiria ure kuruba thinkwe women in coffee gutonge na gutonge ne Kairemia twauga neka ageta na ritaya kinya gugakara atia kinya keja o mutune jariwa kinya keja ukwenya janjata ba otwe ja ekuruba metune twauga ne Kairemia kwau aigwa cokeretwe nkatho ari na aigwa ari na gikeno gikinene na akimenyaga ekuruba thinkwe ne bamugwatirite na ne bamutirerite guti muntu ukaria cia Kairemia ndene ya metune kairi.